ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Jack kayat nga agpautang ken basta agited kalatan no anyaman ti dawaten dagiti tao ken ka, Enteng. Saan agaputa kapitan ka ket dawat damot la adawat ken kan? Maditi agim imot. Tumulong kalata, nuket adda. Ay saan? Agruam dagita atat tao. Na! Nuket awan bagas da, ditoy ti kamangan da. Ay sa nabali at sukatan damit. Ay uray man, Na! kasanon no saan danto asukatan, Na! didatan tinalugay. Suksukatan damit, no kasta nga adda buludon da. Basta Jack kayat nga agpabulod, agpautang ken agited ka iti uray asino nga agdawat ken ka iti tulong. Ha! Naawatam? Ay unayin ti kasta nga ugalim. Kapitanak paimot nga ron nga asawam. Imot ka. Inteng, anyat inted mo kan ni Maria. Anyat imay na dinawat. Bagas ken itlog. Anya? Itlog. Bagas ken itlog? Itlog. Na. Talo a kilo a bagas ken 12 nga itlog. Anya? Oh. Agasem nga iti talo a kilaw. Ken 12 nga itlog. Wala. Ta inem dagiti anak da. Di aduda amangan iti itlog. Oh. Anya dayjay. Bulod wenno dawat. Dawat Anya? Ipadawat mula ang tibagas ken itlog. Kasi damit. Apay, obligasyon mo ka diti mangpakan kadagiti anak na. Taikampay ida iti bagas ken itlog. Kasi da nga ron amabisinan dagiti anak na. Ha? Amangan kit dimat no sikat akim putot kadagiti anak na. Ha! Ha! Kaslamot ngamin karop-ropam dagiti anak na. Ay unay kan. Dakas ayat ti tumulong. Ibagam man, no putot mo dagiti anak ni Maria. Taik ikam ida iti bagas ken itlog. Ay agsardeng kan. Na. Saan ada kas ti agitlog? Ay ti tumulong. Na. Tumulong ka. Tapno matulungan kan tumit no kasapulan ka. Kapitan, mabalin ka diti umutang iti kwartam, uray 10,000 a pisos. Ay sige ta ibaga ka ni Banang. Nay, ada kamet maritoyang. Ay sige. Ibagam ka ni Banang ta ibagbagam maray. Maribanang. Ay, kuwa nga may. Nanggag ko itay ti imbagam ken ni Enteng nga umutang ka iti kwarta. Wen ko mamaray. Pagpuunak ko maitibasit a negosyo, tapanggap ko taglako-lako iti merienda, isursur kulatan. Awan kwarta may nga ipautang mikan ka. Ay adda kwarta ta. Ipabulod mo pa lang ka ni Maritoy. Aha? Saan asiguradaw ang mabayadan? Saan man, maray, bayadak taw. Agurnungak iti inaldaw tapno mabayada. Awan kwarta may. Ingka umutang iti sa balay. Ay, naikan. Bayadan na nga ron. Saan libre? Ay, jak kayat ti agpautang. Ta sa anak asigurado ang mabayadan. Sige pautangan ka, Maray. Adamot maipautang ko ay ang pangasem. Tabayadam tumulaang, wa. Wen, maray, agtalag ka kumakanya. Ala, itad ko ti ututangam asa nga 10,000 a pesos. Ngam, nagdakkel day ta pagpuunam, no merienda laang tilakaw. Nangina tigakatangan ita, maray. Siyempre, adumot tinasken agatangak akasapulan. Ala, wunan. Nasaya at mo't nukunam nga aglako-lako ka. Mala, pautangan ka iti pagpuunam. Ay, nanabanang. Dumawatak man ita masitas mo. Nagpintas ti sabong na. Anya, dumawat ka. Ay, naglalaingamon ngay. May salaapuun. Uray man, gatangam ano kayat mau. Sige, gatangak nga rod. Uray, may salaang tapaadwak man. 200 ti may sa apuon. Ay, grabe! Nagngina! Ay, no di mo kayat, saan laang? Uwan man laangan. Sige, bayadak iti 200 ti may sa apuon. Ay, awan parikot.
Mudtuyin ti ibayad mo. Sakbay ayawat ko ti masetas. Manang! Naglalang tumateng dagiti kamuti amulam iti likodan ti balayaw. Wen, apay ka day, manong insyong. Dumawat ako maiti ugot na. Ta imbag lang ay sausaw ko iti bugoong. Anya, dawatem ti talbos. Wine! Sa nabalita dumag. Kanay, naglawatin minulaam iti kamutay. Saka naglalang tuda. Naglalang tuda takanayon asibugak ida. Alaman nga raon. Madawatan na kiti talbos ti kamutay. Imbaglaas si daan inton madamdama. Naglalaingamon alaklakayan. Libre ti amaw. Maasi ka kadimot itikas kanya. Adamot anak mo. Di iso ti pagdawatam iti sidaem. Saan kat adag ito'y talbos ti kamutik ti dawatam? Lakadain banang. Ikan ako iti talbos mo. Imbag lang ay sausaw ko iti bugoong. Ay, di ka kayat nga ikan. Gatangem no kayat mo. 100 pesos ti may sa arpag. Awan kwarta. No awan kwartam, saan kamot nga rod nga ikan? Naglalaingamon ngay. Day talag daw dawat ti amaw. Ay unayon ba daw, talbos lang adaw dawaten ni Mang Insyong kini Maribanang, ket inimutan na pay, di na pay laki inikan iti uray basit lakuma, tapno at damot si da Angela kay. Pengagpaiso na imot ni Maribanang. Ngarud imbag pay ni Kapitan ta saan imaw. Ay, maday ti agim imot. Isuasan mo tultula din Sana kayat ni Apo Diyos tinaimaut. Katun mag. Hala, ingkamang talbos iti mula makamutay. Taing kaitay kanila kay Insyong. Si kalaangang tanay, agluto akmanen iti inak esursur amerienda intun madamdama. Sige nga raw. Hala, inak pa agtalbos iti sidain nila kay Insyong. Kan sidain tamutin Kapitan! Na! Apay nga imay ka dito ibalay. Kaya agsangsangit ka pa, Petra. Kasapulak namin ti kwarta, Kapitan. Nawanigatan ko iti agas di buridag ko. Nakaro ti uyak na. Apay, ipadoktor mo? Saan pa'y nga rod, Kapitan? Tawan mo't kwarta mi. Ha? Ay, apay nga rin na awang kwarta yo. Awan mo't ngamin trabaho nila kay ko, Kapitan. Kadjay lamapan makininom iti arak ti amuna. Ay, una yun. Ipan mo na health center di anak mo. Ta ipa-check up mo ijay. Ay, wan, Kapitan. Ay, ngam talaga ka sa pulak ti kwarta. Tawan igatang ko, iti bagas mi. Isa pa nga asim, tapautangan na, Kapitan. Sige. Manaw. Sa nga ribo ko Uno, 3,000, Kapitan. Tamangan no adu nga agas ti kasapulan tay buridag ko. Sige. Pautangan ka iti 3,000. Ay na! Ay! Agyaman ako na, Kapitan! Ay na! Nakasaysayaat ka at talaga! Ala, ikanak di talakom bilu-bilaw, marituyang. Ikanak iti dwa nga order, ta paboritok ti bilu-bilaw. Ayun maray, arigla daw. Naimas matlaang day ta bilu-bilaw. Ang mga nukurang tigatana. Saan anaimas no kasjay? Saan man maray? Mala, ikan ka iti frites. Saan? Mala, ikanak iti dwa nga order. May salaang nga order ti bayada, maray. Tati may sang nga order, itud kun alibray. Wen maray. Ngamen, no dinak pinautangan iti pagpuunak, di sa anak ko mga glaklako ita. Ay, bayadak ti dwa nga order, maray. Negosyo day ta. No libre nga oray may salaang nga order, didakkel po kaw mo day ta. Ay saan maray? Italaang makag. Libre latan ti may sang nga order. Ala, agyaman ak nga rod mo kasta. Agyaman ak mo, marikwanang. Tasaan ka na emote.
kag pinabuludan nak iti pagpuna. Apong banang, dumawatak man kanaw iti kape kan asukar, kunani inang ko, nalipatan na kano tigimatang iti ili, iti napan na kitsyenda. Kape kan asukar? Adto iti pangikak, apong banang. Na Makakapkapi kano dananang kan tatang ko, apong. Isu nga imbaon nak ni inang ko, dumawat kada kayo. Naglaingan ni inang mo, taday talaag daw dawat ti amuna. Ha? Ingkay baga kan ni inang mo nga aday jay istor ni Marikuanang ti asukar kan kape. Saan adito balay met ti pagdawatan yaw? Sige, apong. Ibagak day ta ka ni inang ko. Inak nga ro din, apong. Thank you. God bless. Kahit anya ita inteng, saanan nga agbayad ni Petra iti inutang na kan ka at 3,000? Agbayad to kano. Day takot nga mintimadikan ka. Tano agkid daw kan ka, itad mulat ka. Saan mo't akid daw dayjay? No di ket inutang na. Bayadan nanto kanaw. Imposible. Na. Libre day jayan. Aha. Utang kalimutan ako nada. Na. Ha! Day tantumat nga minta itad ka nga itad. Ay, suron kaun. Agasam nga iti 3,000. Basta bayadan na latta kano. Ha! Iti ka nito adi na mabayadan aging gainton o may abulan. Ako kusek dagiti mabalin a mailako agamit da. Taison ti pagbayad na. Maribanang, imayak ta umayak man dumawat iti bulong ti marunggay mo. Basit laeng maray. Ta ilaok ko man iti sidaak at tinula. Anya, agdawat ka. Naglalaing nga mon nga ita agdaw-dawat lati amaw. Ha? Ay mulak day ta. Nagbambanugak anang imula. Ita, dawatem laeng. Ha? Gatangem no kayat mau. Awan ti libre ita. Bakatan kan. Angam naglaing kapayla ang agdawat. Ha? Agmula kamot ka. Saan aday tala agdaw-dawat ti amaw? Ay, wen kagawad. Mga lakala ijay bulong ti marunggay ko. Okay lang, oh. Agyaman nak. Tapadawatan nak. Badeng. Ay, wen gagangay ti agkakaaruba. Agpipinaranod. Wud nga road. Ay, di ka pala ngamin nagdiretso ito'y ayang ko. Kadito'y ka na nagdawat iti bulong ti marunggay. Napan ka pala ngamin ijayan ni nanabana nga imot. Ay, wud nga road. Pabayadan na din iti 200 tinagbasit lang ang marunggay na. Ay, nagalasan! No siyak, saan ko napabayad? Ala, mga lakalatan iti marunggay! Apay adi ka pa'y labumangon nga aglutaw. Inteng, madimot ang teriknak anak kareeng. Agtrangkaso akmatan. Agsakit ka? Wen. Ay, si kanti agluto. Tamadi at alaga teriknak. Apay ngamin aya. Anyat inararamid mo ta agsakit kamutin. Anya kumang ay. Nagdalos dito balay. Kan nagiruot dita paraangan Ay, amangan no nabandog ka. Ay, madi at alaga teriknak. Inteng. Ingkan agluto. Takalpasan nga agar musar ka. Inakto man ipakita iti doktor. Maritoyan, nakuna ni Kapitan ang masakit ni Maribanang. Masakit? Anya nga iti sakit na. Agtrangkaso ka naw. Ngam na panan nagpadoktor. Kat agag-agas ita iji balayda. Kastaya, mbay amaray, tainakto sa rungkaran. Sarong karam nga oray inimutan na ka? Wen maray, sarong karaklata. Agluto ak iti merienda para kenkwana.
Umay da ka sa rungkaran, Maribanang. Ada prutas a ginatang ko para ken ka, presko pay a prutas, mula ni Bading. Ken ninayunan na, kaitid na mutlaken ka ti daduma. Ha, Papaya ken daduma pay a prutas. Iti kasta, daras ka nga gimbag. ay, Mare. Aw, adtoy Maribanang, nagluto ak iti arroz kaldo akanum. Nadamag ko ngamin a masakit ka. Ay, wen Mare. Masakitak ang pimipyamot kit di itan aterik na. Ala, agpaimbag ka maray. Kanum da ito arroz kaldaw, tanaimas da itawi. Agpaimbag kawan, Maray. Ay, agyaman kadagiti intediyo. Wan, Maray. Tauray na imot ka kada kami. Sa rungkaran da kalata, no kastoy, masakit ka. Ha, Wen maray, kumari da kalata. Kapitan! Adto yan ti 3,000 nga inutang ko. Bayada kon. Ay. Adda nga min ang trabaho nila kay ko, kat nagloan. Isong adan ibayad ko kan ka. Ken, adda pa'y awit ko ang merienda para kan minanabanang. Nga uray na imot. Pagyamanak nga ron ta nagbayad kang Petra. Ken agyamanak iti merienda. Naimas day ta ang merienda, kapitan. Sigurado ang magustuhan nyo kan minanabanang. Thank you, Petra. O sige nga Roden, kapitan. Innakon kan ibagam kan ninanabanang, taag paimbag. Saan ka di ana imas ti inted ni Petra ang merienda? I won inteng. Naimas nga raud. Anyat makunam ita. Nga uray na imot ka kadagiti kakaarubam. Nga malagip da kapayla nga ikan iti kanum. Itata masakit ka? Oh. Inteng. Iso asaan ana saya atin na imot panang. Di ka agim imot ta madi apa kasarsaritaan da ita. Won inteng. Naimot ka. Ngem nasaya at dalataken ka. Oh. Ay, won nga raud. Iso manipod ita. Saan ka nga agim imot? Tumulong ka no. Adaan ka. Won inteng. Amok itan. Mas nasaysaya at apakasarsaritaam na ita. Ngem ti naimot ka. Oh. Wonan. Amok itan. Very good. Nasaya at. Ni Kapitan Enteng. Ay, nagpudot kat ti panawanan. Ay, Won nga raud, Maray. Dito'y paimot sang Juan ang titirsinak ti pagpaypayan yaw. sa dino ngay nga ron kumatipagpaypayan, may. Kasla kayat natansamot a papanawan ni Marikwanang. Malingdan nyo dagita display alakok. Ay, wang gayam. Malingdan ayamot, kat awan mutlakom amalingdan. Wan nga agpaisaw. Daytoy lakom at tinapay. Nabanglis mo tan. Kita umaw. Ay, adda amagnan, Maray. Ay, bayan nyo latta dita. Anya, Basta aglisi kayo dita. Tapno ada umay gumatag. Unay mo tan daytoy baak ako marita maribanang. wen nga rod Ay, madin sa ti aldaw na ita. Aglisi kayaw. Tadya kayat amaango dita payod yo ama itaytayab dito'y ayan kaw. Taan niya apay od ti ibagbagamat, Marikwanang. Agat anglit kayaw. Ay, sana siya. Amang ano ni maribanang. Ay, nita, agpabasol pay. Ay, saan asyak? Kat no kadigdigos kaw. Ay, nagpudot lakit di ngaminan. Ay, ati panawan. Amom anapudot, ibagang paylaang. Agtudo ko mamay. Ay, kabutang ko ti tudok. Kat no kabutong munto pay ngamin tidanom. Ha? Matudwan to laki idain. Kituan. Ay, una yan. Nagrigat lakit din ti kastoy anagpudot ti panawan. Agling at ti tao. Mayat ka. Kat tidakas na. Sumanan ti anglet. Gagangay Ay, sapay kat kabuteng mo ti agdigos. Uray napudot ti panawan. Ay, di mo palagip na ita agdigos. Na.
Uray mampay na bara. Diyak kaya tiyag digos. Maray, anya day talot-lutwam di tadakkel akal diraw. Danom, Maray. Ah, aglot-luto kay ti danaw. Ay, kunak, ano kukod day talot-lutwam? Pagdigos ni Enteng daytoy danom, alutlutwag. Anya, pagdigos na, masapol nga idadangam ka nagpudot ti panawaan. Ay, day tatipod no, Maray. Apay pailaang apagdigusam no di na kayat. Kat no nagpudot ti panawan, kat di na pa'y lakayat ti agdigos. Ay na, sigurado nga ado ti maulaw, no maangot da ti payud na. Punay ka ba't tentuya? Nay, apay manan. Ay di ka man umasasidag kanyak. Tanay, maulawak iti angot day takilikilim. Awan to pa'y maangot ko. Kaya nagpigsa ti power mo. Awan, tilay bagbagam. Ay na nagpigsa ko nagsumay. Nita ipilit na. Ingatom day tayo imam, tamaangot mo day takilikilim. Ay, agtal na ka. Agsao ka pa'y lang dita. Saan ka ngay lot-lotwan iti kanam? Sige ka. Anya? Saan ka nga agsao kunak? No di mo kaya't amabisinan ka. Kagawad ko, anang. Anda man ibilin ko ka. Anya day ta, Kapitan. No umay dito'y barangay hall ni Pari Badong. Ibagam nga awanak Kat ada ka mo. Diyak kaya't asang wunday ta akong pare. Kunamlan asino nga agsasaaw. Ay, kasta na nga min kot. Adun tuman ti ibaganan. Hey, agsakit ti ulok. Ala, wanon, Kapitan. Pare, Na, umayak man. Jesus. Akwa. Awan ni Kapitan, kabadong. Ha? Anya nga wan? Day tangay, nakatugaw. Ha! Nakita na kan, Kapitan. Master Kuntan. Anya pa yun ngay. Umunag kan. Anya ayati ibagam kan ni Kapitan. Pagtugawan dak pa yung maray. Agtugaw ka ngam di ka mabalin nga agbayag ta da aramidag. Nay. Anya, sa planok tagtali na iti duwa nga oras. Ha! Ay nagbayag. Anyat ibagam aya. Pare, kaya't kuman lang ti agkumintaw kanaig. Ay, ginatakpay tapno na. May, marito ko na. May ati rito ko. Imak ko. Ingatom day tayo imam kay... Ha! Kapitan, naawanan samutan iti puot ni kabadaw. Bay am. May tapno agtal na. Pirikon. Apay, Maray, anya tinapasamak kan ni Pari Badong? Sigun iti istoryana. Napankanaw ije barangay haul. Kahit, Naulaw kanumot ijayon. apay ang naulaw? Di namot maibaga no anya tiga puti na kaulawan na maray. Kahit, mayat nga rodan? Mayaten ngam saan ka naun nga agsubli pa'y ijay barangay haul. Kayat mo asawan. Ada kinabuteng na. Kasta nga taa, maray. Na, anya ngay nga tati kinabuteng na ije barangay hall. Inteng, Ha! si kansamot ti kinabuteng ni Pari Badong ije barangay hall. Na, awan mo't inaramid ko adakas. Apay akabutang na kuma. Dayta nga rod ti salsaludsudeken ka. Anya ti inaramid mo ken di kumparim abadong. Di malagip ka. Ingatok dagiti imak. Di kwan. Naangot na siguraw. Naulawan. Na, ay saus. Naangot na nga rod deta ang lit mo. Ay bayam tapno saanin nga agsubsubla iti barangay hall. Ay, nagkulit. Manumat nga minen nga aldaw asaan ka ang nagdigdigos. Tauray idadangan ka, di mo latta kayat ti agdigos. Di mo ipilit ito digos-digos, nay. Ay na, di ka lamabain. Kapitan kapay mo't nga rod. Apay, basta kapitan saanin ang mabalin ang nabangsit. Oh, Anya! uray ibagada asyak ti kababangsitan a kapitan. Ta nagagat kin responsabli a kapitan. Sa dino ti papanam, maray. Inakagangkat iti ilakaw. Ay kat ado mga roden at iutangan mi abagas kas kada sidaan. Saan ada kita timapan ko gatangan? Kat
Isumo dagiti kang runaan akasapulan mi agumat gatang. Agas iti anglay, ti mapan ko gatangan. Ay, nasayaat. Tapno agasan ni Kapitan Jay ang lit na nakapigpigsa nga uray la nakaulawan ni Badungkaw. Inteng, ingkaman kitaan, noan niya dya aribungbungan da ije tersena ni Marikuanang. Ibaon nakit na bambanugak. Ay, unay meten akinasadot mo. Itaak lang asim madaut. Kino nagagitak akanayon. Siyak man langan ti mapan mangkita. Ay, saan ka dumaw dawat no pagsayaatan day jay? Ay, dakis mutla ang tiagim imaw. Papanamaray, Mapan ko man kita no anya dyan aribungbungan da iti tersena ni Marikuanang. day ta kumamot ti mapan ko kitaon. Kat intan amaray. Ang nagadupay mo't ti tao. Ay, anyat panagkunam. Si daan siguro day ta mo't ti pagalistuan dagiti tattao. Ala, mapantangarudan. Tapno mamwanta no anya day jay. Umasidag kayon, Marituyang, kan Maribanang, tawanan dagiti tattao. Gumatang kayong matan iti lakok nga inararibungbungan itay dagiti tattao. Anya aya jay lakaw nga inararibungbungan damaray. Kunami kan ni Marituyang, asiguro si daan day ta. Agas. Agas? Agas tay. Agas. Ti anglet. Na, Ay na, nagado ti gimatang. Italaan na amwa ka adugayam ti adanglit na diti kabildatan. kahit saan na kami akitaan iti kasta, mare. Ay, sanak agumatang. Tawan mo't ang litkaw. Ay, uray siyak. Apay kuma, agumatangak. Sayang mo ta nakasail. Nanginantaw inton biga. Kapitan, mabalin daglako diti barangay hall. Anyat ilakom. Diti mabili alakok, agas ti anglay. Ay, sanak agumatang. Ay na kapitan, gumatang kan tao sa rem. Kakaiso na nga adda power ko. Kita ni pariba daw. Aging ga ita, naulaw pa'y lang. May mayat mutlat ta kapitan, no agasam. Saan nga ron? Kayat mo nga rod nga amin kaming opisyal mo, kit maulaw. Ay, numaki ang angot kayo laang. Da kayon, ti makaam mo nga umadayo. Lukas ta, saan ka, agumatang? Ay, basta saan? Mare, gumatang tansan itilako ni Marikuanang nga agas. Tapay maray. Ay, nagpigsan samot nga agpayson da ito ang lita. Hey, wen nga raw. Saanen akayat ni Badung ko ti makiabay kanya. Ken maysa, kayat kumawit ang maagasan ti ang lit ni Inteng. Ay, wen man maray. Agasam, taiso tinakaulawan ni Badung kaw. Aging gaita, agululaw pa'y laayan ni Badung mo. Wen nga raw, kasapulan nga alalayan no kastamag na. Ay, sos, napakaruan nga rin no kasta. Sige maray, inta gumatangan itilako ni Marikuanang. No da ito'y liquid abulong ti bayabas. Ay isang aribo ti may sa abotilya. Nagnginan. Ay dumngag ka pa'y ngamin Marituyang. Tada pa'y tuloy ti ibagak. Sige, Mare, ituloy mo. Da ito'y mat may sa abote. Ay nangingin na da ito'y. 1.5. Nangingina nga agpayso. Saan mo't anain kalintagan na ita apriso, Marikuanang? Overpricing kamulaw na yan. Win nga rod liquid abulong ti bayabas kunam. Ang nangina. Wang nga rod kasla presyo ti importay. Kinagapumulang dito Pilipinas na gita abulong. Katwan, bulong ti bayabas di taabay ti tersinak. Matlagayam. Insuro la ang kanyak jagayem ko ng aglaklakaw iti palingkay. Kahit apay nga rod nagnina. Apay ti kunayaw, nalaka ti proseso ti agaramid iti kasta nga agas. Ay,
Winangam apay ngay anagngina. Aw, anya nga'y maribanang, gumatang ta. Enteng, naidadang kon di pagdigos mo. Nagkunangamin kan ka amang idadang ka. Kat no nagbangsit ka. May mayat Taiso tinagsikatak. Na, ingka agdigosan. Tapadasen taman da ito'y agas nga inlakon ni Marikwanang. Gimatang ka? Katwan, Yay. nagngina ti pananggatang ko iti daytoy. Pulos asaan nga agpatawar ni Marikwanang. Iso nga ingka agdigosan, tasayang no saan taapadasen di ta kilikilid. O anya, kukumaray, mayat matla ang diagas a ginatang yu kanyak. Mayat mare, napukaw ti ang lit ni Enteng. O kat sika nga'y marituyang, anya mo ti makunam. Anya nga'y ti makunak, kat saanan nga grik-reklamo ni Badungkaw. Nga umasidagkan kwa na ni Kapitan. Kaya't mo asawan, close kayawn. Wun amaray. Ay, di naktupay kaya nga daywanon. Ay, mayan no kasta Oh, agila ko aktupay. Ngam, ingin nginak tupay. Ting ni Kapitan Enteng. Papanamanan ba daw? Ditalang. Na, nagadutinas kan ama trabaho dito'y balay. Panaw kala panaw. Day tate rason no apay ajak kayat agtalinay dito'y balay. Ta sa ukasaw. Makauma ka na dingdinggay. Kasanaw ka nagsadok ka mga may. Ay pumanaw akaon. Na, alwadam. Amangan numasabat mo di ibagbagada apuraw avan nga ala itilakay. Apay te ko namjak amaw. Ubing lang talalain da. Puwera lakay. Apay mabuti nga kaya. Jak lamamati ija ibagbagada apuraw awan nga agal-ala iti ubeng. Oray siyak maray, jakmat mamatay. Ay, mangbut-butang lang dagita. Katwan, Nimot pari ba dong day ta lumabas? na pinanawan naman ni Ani Marituyang di tabalay da. Nay, apay nga tama ray. Kasanumat nga main, sumanaon ni Marituyang, naglaing pay kano nga gibaon. Aya, Katagawid tumanan ni Kabadong inton mabisen. Ay, napnapanam. di ta tersena ni Marikwanang. Apay aya. Pumanasyar ka kit ada kanupuraw avan nga agal-ala iti taaw. Ha? Uray si ka. Mamati kamot iti dayta. Na, kit no nagadutin na kangagak. Jak tupay mamati iti dayta. Ay limitaram mamuti rumor ta mga no matumpungan da kati agal-ala iti taaw. Adula amin. Na, Nagado nga alaan da dita. Syakpay abakay. aguri ka. Apay. Magmagna ni paribadong iti kalsada. Ay, agawi din tamabisen. Ah. Nakita mi itay bigat kat kani Marikwanang amagmagna. Asit gakman. Taan niya ti ibagam kan kwa na. Katnay, kasla na bartak amagmagna. Nakainom man ng daytakay. Inak ibaga anasken nga aganad Tamag ano makita jay puraw avan. Ay, adula amin. Mamati ayamot kan kadayta akong parem. Jak to pa'y mamati. Kagawad, adala kom a make-up. Make up? Amum aya ngaglaklako ak iti make up. Ay, si kamet a baak a kagawad. Ag-upgrade ka mamat iti lakom. Anya? Ay, saan mabili ti make up? Adamot umay gumatang. Na, ay sus. Na, lata nagsayay. Apay! Anya ti pagsangsagitam. Inimatan ako retretirupa na natuyang. Ag-make-up ka kumamot tap no umubing tilangan. Ay, mapukpukaw ni Badungkaw. Na, ay, napanan na ngayon.
Ala, ang mga nusinmonot iti mas ubing ngam sika. Ay, dinakman but-but ngan akas tatanay, agner-nervyosa kaon. Saan man ngamin a negative ti ibagbagamot si ka, bakla? Ay, ti pagbut-but nga. Ang mga no. No anya. Nung nangitaray, iti sweet 16. Ang mga no inala jay puraw avan. Ay won. Puraw avan! Nga ada sweet 16 abalasang na iti unag. Ayan nyo teramidag. Sanak nga agbyag no awan ni badong kao. Ay na, inaldawak tupay. Inagsapak nga display di kalsada. Apay ngay, asaan asyak mo ti alaendan. Agboluntaryo ako ma. Kapitan, mapukpukaw ka no ni Kabadong. Ha? Nagkuna? Ni Marituyang, nagsangsangit nga imay ijetersinak itay. Kunakon kat. Nagado nga alaen da, apay ni Kabadong paymaut. Ewan nga rab. Uray siyak, madanaganak mo taon. Idi pa'y kita madandanagan na kaon. Ita, napanagnakan tayon apod no nga adapuraw awan nga galala iti lakay. Di pa'y lamot baak akas kanyak ti alaen da. Ha? Apay nga agpaisoan ni pare badong ti inalada? Anwanda nga. Umay ko i-report ang mapukpukaw ni badong kao, Kapitan. Ay, nadamag ko dahi tamaray. Ay, jak makaturturo gamang pampanunaw. Ay, una, nasakit ti mapukawan iti asawa. Ti pagsakitan tinakam kao, Kapitan. Ado pa'y ti utang may asaan miya nabayadan. Ha? Dahi tatirigat na. Isublida pa'y nga tani badong kao. Siguro maamiris dagiti nangalaken ko na nga awan pangusaranda. Ay wala, tanag sa dumag. Ha? Mangan maturog lang ti amo na nga ramidan. Apay nga ron asangitam. Agyaman ka di ata awan ti sakit ti ulom. Kat badong kulat tamad, Kapitan. Uray no kasjay na. Sa bagay Ay, Kapitan! Ay, na. Ay, Kapitan! Ay, inakman sangit-sangitan ta si bibiyagak pa'y. Nebadong kao ti sang-sangitak. Isublida pa hingata. Ay, nauma ako nga agis-istambay dito iti Rasenam, kagawad. Uwan nga road, sapay nakapuspos kol day ta make up mau. Yap-apan ko lang nga ruden da ito'y bagi. Tapno siya kung ti alaan da kita nga agal-ala iti tao, apuraw avan. Saan da kan samot akayat nga alaan? Ay, kano nagpintasak mo? Saan ang maala iti pinintasan day ta? Sa bagay, minto pa'y nga mintatabadong. Laklakayan kat inalada. Day ta tidakalaburbur siya, taartag pa'y ni Kabadong. Siya tupay kat nagpintasak. Sa anak pa'y nga agsasyat. Oh. Win nga road, ingam saan mat nga minan alumabas jay puraw avan. Problema day ta apuraw avan. Ay, mabuti nga kun arumwar dito balay. Apay nga min arumor ka? Saan nga rudan? Kaya't mo, isa runoda ka nga alaan day ta apuraw avan. Ay, saan Manunto pa iti rumor iti babaladan. Kasano nga tangarudan dagiti kukumarik akachis-chismis ko? Ay, may aman day ta chismis. Amumet asaan ang makumpleto ti aldawme kada kumarik atuyang kan kuanang no saan kami nga agkikita nga agiinistorya. Awan pa'y gumatang mat. Ay, awan pa'y gimatang maray. Awan pa'y nga ro ti buwi na manok. Kat anya orasan. Apay ngay, awan mo't makitkitak amagmag na dita kalsada. Gapot ta mabutangan dagiti tattao arumwar. Taapay amabutang damaray. Kat jengay nga min napasamak ka ni Badong Mau. Ayunay kamutan, ipalagip mo pa'y laang maut. Kat pudno maut. Naapektara na ti panaglakok, gapo iti day ta napasamak. Malagip ko laka nga ron ni Badong Kao. Ay na, saan kan nga agsangit maray? Agawid tulata ni Badong Mau. Kasanon ngay no sanda nga isublay.
Kano ko na nga ron ni Kapitan? An mo na kumangay ni Badong Mau. Ay, jak malapdanan to'y reknak maray. Talaga nga isangit kaun. Impalagip mo to mga may. Maday, Kapitan. Maday dayto yung mapaspasamak. Anya tidakdak kamatem amaday. Diya istorya nga inala diya puraw aban ni Kabadong. Nasaya at makidita mabutangan arumwar ni Banang. Oh, Ay, awanan ti agatang dito tersina, Kapitan. Gaputam mabuteng dan. isulang ati problema. Kasano nga'y matan ti negosyo, Kapitan, no kasta? Kapitana, lumabas akpay. Nay, sa dino ti papanam? Ay na, inakagpa-charming Na, adda pa'y laganas mo ang mapanagpa-charming? Apay, di mo pa'y nadamag may papan iti puraw awan ang mga ala iti tao? Ay naamok daytan. Kahit, apay nga rod nga adda ka pa'y ladita kalsada. Iso nga rod, apat pa-charmingak. Tano makita nakit alaendak man. Ay, nakabut-buteng lang nga rudan. Agawid kakit din. Ay, talaga nga agawid akon. Ay, delikado ti agpag na ita apanawan. Ay, jak mabuteng. Ay, no siyak la amay sa. Ay, mabutengak. Iso adituyak latan balay. Ha! Ay, si Kagayam ti masabat ko. Apay ngay mo't kapitan, takas ta unay ani reviews yung nakakita kanya. Apay, agrup-rupa ak nga agal-ala ti tao. Kwa, jak ninamnama, makita ka ditay. Ay na, nakamik-apar lang aruden. Makigtot kayo pa na makakita kanya. Uray mampay. Di uray nap no ti make up, takuri matmat mo. Nakaamak na itarupam. Ay, unay kayo matan kapitan. Nagsakit pa nagsasauyo. Puno mo. Apay apo managna ka iti kalsada. Di ka mabuting iti napasama ka ni Paribadong. Kay kayat ko, no siyak ti alaenda. Anya? Ay, no alaenda kapitan. Agdahanag kayo, ha? Ha? Ay, una. Biro kanda? Ay, awanan ti magpukis ka na Q-tex no awang ka. Anya? Day talaang ti rason, agladingit kayo, ha? Anya pa nga ti sa bali arasaon. Awanin na ati kapimpintasan at Diyosa dito kabildatan. Nasaya at matain may kandito tersinak, maribanang. Ay, awan mo't ngamin maaramid ijay balay. Masikuranak. Apay ngamin nga kulkulong kay Jibalayaw. Kat jay mo't ngamin ibagbagada apuraw awan nga agal-ala iti bakay. Awan mo't sabali nga inalad nilaang Kabadong. Ay, saan da pa yan ang nagsubsubli dito barangay tayo? Ay, kasanungatan ni Paribadong. Ay, katuon maray. Iso asaan tayo arumbang nga agbutang tasandan ang nagsubsublay. Ne, timanaw mo't laangan ni Marito yang ditatawad Payapayam man ta umay ditaw. Wen masapol nga umay, tapno agda magtaman kan kuwana. Anya nga ti mariknam itamare, tamanon nga aldaw nga awan ni Badong mo. Ay na, saan mo na damagan maribanag? Tapno saan na amalagay? Ay, nalakaayamot amalipatan na ni Kabadong. Ay, sa inyo kuman nga ipalagip ko kumare. Tagsakit laeng tiposak. Ni man marikwanag. Sikan tumot nga men marikwanag, in palagip mo. Kas kari na ayamot nga men, ti makalipat. Ha? Ne, van mat day ta sumungad. Ayun, nangisit awan. Anya anang isip, naglawag mat apuraw. Ni Badong kaw! Na, Ha? Naglukat nga agpay sutiri daw tipuraw avan, kat remwar ni Paribadong. ay unay kamutin maray, nangisit awan day ta. Ay, urayan niya ti magbagayaw! Inaksabatan ni Badong kaw!
Ay nabadaw ng baglaki dahin tayo sublida kamula ang tipuraw avan. Alangan mo tasanda ngay sublay. Kasta unay ti panagdandanag kau, kunak nukukwadakan. Ayan niya ako ko asasawa mo ito yan. No kumpare di making kuko na di apurawaban. Aya, ay, kunak ano kinumawdakan. Nagiinom kami. Iso asimuro ta kadakwada di balay da. Sa di mo imbagbaga, amom tirigat ko nagdandanag. Amin kami dito'y kabildatan, nagdanag kami iti kastaw na igapukeng ka. Pati ni kumpare nga intay, nagdanag. Kawan, nabutngan pa'y dagiti tattao arumwar ka dagiti babalay da. Aguray nga raw, tamapan ko ipalawag. Asa anak kumaw. Ingkay palawag kin ni Kapitan. Win nga raw. Dadyan ni parinteng. Paray! Mabit lang, tanday bagat! Ha? Ay, pare, adakan! Ay. Wan paray, sa anak kumaw, akas iti pampanunutan niyaw. Wan nga raw. Ipagarup mi nga inalan na ka, jay puraw avan. Pudno apuraw aban, di nagluganak paray. Taban, di kumparik day jay. Ay, inton maminsan. Agpakada ka ngamin. Tapno saan kami nga agdandanag. Uray lang nagsangsangit ni Marituyang. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?